Znači sad ga palite bez gasa. Znači, zatvori vrata. Bez gasa palite i ostavite da radi nekoliko minuta. Ajde, pali Vesna, zatvorite vrata. Vrata Vesna više. Što bi bre? Što bi ovo evo? Što bi ovo evo? Pa što bi evo? Gasi bre, ne deri se više. Drži. Evo ovdje nam se nalazi filter od klime. Ja sam ga već skinuo i bakio. Samo da imate dva šarafa 5.5. Ključ za dva šrafa 5.5. Evo, 5.5. Drži ovaj jedan. Ne vidi ništa. Evo ga. Drži ovo. Evo ga. Filter od klime. Kakve su mi ruke, daj. Ne očisti, ne grliću ga odmah. U startu ima da ga usere. Daj bijelu rukavicu. Tu gepek. Vidi? Iđe ova rupa, sad vidi ništa. Aj, ja ne vidim tu. A ne vidim, ni oni ne vide, ništa se ne vidi, govno. Koliko još ima jebote ovaj bidon? 5 litra. Eto ga. Daj ovaj čekaj. Daj drugi bidon. Jedan prazan. 5 litara. Daj drugi. Tamo je. Gdje je tamo? Onaj plavi, to rekao isto ovo ulje si pati. Da, Mnogo isto. je dobro. Samo je tad bio 50 franaka, sad je 60. A mora ovaj, pa vidi, pazi, četvrta. Ej, završi još ovo. Nećem tamo, on će ovdje. Ajde više. Sad ne dođe niko i sad on došao. Bačva. I mnogo je teško bez lakomice sipati. Vratica, digni gore. Ajde, parkira ga po pol sata, brat. Zato što se ne bilo tu. A, vidim. A vidiš, ne vidiš. Pazi, nema GC tamo, bre. Obudala. Nema više. Šeri.
iskapljati sad iz tu ručku, zato što glupo to radiš. Dobro, ajde. Ti pametno uradi, bre. Evo, sipali smo, znači, tačno je da ne isi pol litara, to što mu fabrika kaže, evo vidite. Ostalo je još pola litra i to mu je to. Sad ćemo resetovati servis, a ćemo ga prvo upaliti. Evo ljudi, radi normalno, znači samo dok je on povuka to ulje, to je velika mašina i jednostavno u prvih tih nekoliko sekundi on radi bez ulja. Ja sam ga odmah ugasio, drugi put, treći put, dok nije povuka ulje, znači ja rekao prolupa. Ajde, čekaj. Riješili smo dva najveća problema. Curenje antifriza, onda greška P0299. Znači, znate li kakav je ovo zajebancija ođe bio? Gledaj ovo. Gledaj ovo. Sad ću da vam pokažem. Znači, daj mi tvoj telefon da osvijetli samo ovo da bi pokazao narodu. Evo šelna koja nije stojala kako treba. Znači, da biste tu šelnu stavili kako treba, mora sam ovo crijevo dolje od turbine da izvučem. Znate li što je ovo, ljudi? Ovo su muke Isusove. Gledaj ovo. Muke, brate. I onda kad date pun gas, dešava se P0299. Znači, kao da hoće da izgubi snagu, ali nije tako. Znači, nije tako, ali eto. Ovo su muke. Ne znate što su muke. Po kiši se ovdje mučim. 3 sata da napravim ovo. Znači, ovo je katastrofa. Eto. Užas. Kaj? Ajde. Može li vesti? Može. Kad ovo radite, znači podignete auto i zaključate. Zaključate onaj dizalica mod. Jesam, ovdje je baš neko loše vrijeme, pogledajte. Sigurno po planina i snijeg pada. Nismo otišli na put iz razloga što smo imali ovaj problem, znači curio je antifriz, onda znači da sam ovo ovako ostavio, ovo crijevo turbine bi iskočilo pod utovarom, znači auto teško 1900 kila što vučemo, plus prikolica neka je 500 kila, 2 tone i 400, znači ozbiljan problem bi imao. Pada kiša, ali nije problem. Znači nije problem. Bitno je da smo riješili ovo, ljudi. Znači riješio sam ovo. Ako vam se desi greška P0299, pogledajte samo crijeva od turbine i svuda kuda ona prolaze. Znači riješen je problem sa ovaj đavo, kako se zove, sa turbinom i riješen je problem sa antifrizom. Namučio se jesam, ali mi nije krivo. Nije mi krivo što se samo dulja. Mene je bitno kad ja popravim nešto. Ovako, uradit ćemo sada reset direktno preko ovog menija. Idete, znači, servis reset i odaberete OK. Sad smo resetovali. Dakle, ovako je najbolje. Bez ove dijagnostike. Eto, to je to. Znači, to sam treba tamo juče kad sam bio u Dondu urađen, nema veze, dobro je sad. Uglavnom ok. Urađen ovako servis. Evo ljudi, radi normalno, znači samo dok je on povuka to ulje, to je velika mašina i jednostavno u prvih tih nekoliko sekundi on radi bez ulja. Ja sam ga odmah ugasio, drugi put, treći put, dok nije povuka ulje, znači ja rekao prolupa. Ajde, čekaj. Sad prvo paljenje kad je bilo kao da su se neke kante čuli, znači nevjerovatno nešto.
Evo sad radi normalno, ali prvo paljenje je bilo užasno. Znači dobro ulje se sipa, 5,30. Sad čekat ćemo malo da odradi. A da vidimo. Znači sad ga palite bez gasa. Znači, zatvori vrata. Bez gasa palite i ostavite da radi nekoliko minuta. Ajde, pali Vesna, zatvorite vrata. Vrata Vesna više. Što bi bre? Što bi ovo evo? Što bi ovo evo? Pa što bi evo? Gasi bre, deri se više. Evo sipali smo, znači tačno je da ne isi pol litara, to što mu fabrika kaže, evo vidite. Ostalo je još pola litra i to mu je to. Sad ćemo resetovati servis, a ćemo ga prvo upaliti. Koliko još ima jebote ovaj bidon? 5 litra. Eto ga. Daj ovaj čekaj. Daj drugi bidon. Jedan prazan. 5 litara. Daj drugi. Tamo je. Gdje je tamo? Onaj 2 litra, isto ovo ulje sipati. Da, Mnogo isto. je dobro. Samo je tad bio 50 franaka, sad je 60. A mora ovaj, pa vidi, pazi, četvrta. Ej, završi još ovo. Neće vam tamo će ovam ovdje. Ajde više. Sad ne dođe niko i sad on došao. Bač, i mnogo je teško bez lakomice sipati. Vratica, digni gore. Ajde, parkira ga po pol sata, brat. Zato što se ne bilo tu. A, vidim je. A vidiš, ne vidiš. Pazi da nema džece tamo, bre. Obudala. Nema više. Šeri. Iskaplje ti sad iz tu ručku zato što glupo to radiš. Dobro, ajde. Ti pametno uradi, brat. Što je ovo? Okay. Što se smiješ? Jesi gledala koju lakomicu? Ne znam. Gledajte vam. Znači, ovo je ulje bilo na sniženje. Možda. Castrol. Znači, ima njegovu specifikaciju. Okreni vamo, evo je tu. Piše, daj sada. Ima nož da ovo skine, nema ni noža, ništa. Što je ovo, brate? Gdje ti je šaf cigir?
Može. Može. A si zatego šraf? Ajde zajebava, normalno da jesam. Kako je dobro, znači čisto. Ima da vuče sa ovim kao lud. A normalno čisto uljane, ono crno tamo. Ajmo. Jedna bačva. Gram nisam prosuo. To je dobro. Dobro, još nisi završio. Čeki. Ajmo mali. Kako je dobro, znači zlato. Nagni tamo, na drugu stranu. Nagni na drugu. Evo, brate, nagnuo sam. Otišao ti tu u to, bre. Nije, bre, otišlo ništa. Pogledaj, ništa nije otišlo. Ti ne vidiš ništa. Newton metara. Ali ja nemam 30 Newton metara ovdje. Nego na koliko ćeš? Ajma, ne koliko ću. Nemam 30. Imam samo 40. A treba na 30 Nm. Treba svoje šara staviti novi kupit. Ali eto. Nismo imali sad ni vremena i sve se čeka. Sad da se ga poručio mora bi da čekam, a ja onda gubim vrijeme, već odavno nismo. Boga mi, koliko ima vremena Vesna od kad nismo donijeli ništa. Pa zadnji što smo prodali to je bio onaj Fiat. Što smo mi Ali vozili. koliko nismo donijeli? A? Zadnji je bio Golf što smo doveli. A zadnji je bio ovaj Golf. I od tada ništa nismo donijeli. I ovdje vam piše da sačuvate. Idemo tu. I sad smo uradili kalibraciju. I sad ćemo znači provjeriti ovaj 4. kanal, da li je on prihvatio adaptaciju. Idemo adaptacija, idemo kanal broj 4. Evo ga, kanal broj 4 i vidimo da je snimljeno broj 1. Dakle, ovdje piše da je aktivirano motor da se grije i da se grije znači kabina. Eto. I to je to, znači samo normalno kad radi Webasto morate imati malo više goriva. Ja sam na sam limit. Range mi je 60 km, tako da ćemo sipati malo više goriva, pa ćemo detaljno testirati ovaj Webasto. Dakle, trebalo bi da grije sve, da bude kao u raj, znači kad se... Eto. To je to. Znači, mi smo ga sada programirali i ono je programirano. Ali nije preporuka da puštate Webasto ako imate malo goriva, znači mora biti malo više goriva. Evo gledajte kako to dobro svijetli, malo teže se ubada, ali pogledajte koliko, sad preko dana koliko je jak, a noću da vam ne pričam, znači kompletno ova dolje strana se auta vidi perfektno. Tako da moja preporuka, stavite led ovdje. I evo to se lijepo znači uglobi tu, ovako sve ima svoje mjesto. I sad ćemo normalno vratiti ogledalo i čiča miče gotovo priča. Za ogledalo preporuka je da uzmete ovako, ovo je za čišćenje retrovizora, ali mnogo dobra stvar, očisti ogledalo, znači nijedna krpa ga tako ne može čistiti. I šta ovaj grijač konkretno radi ovdje, vidite, kod retrovizora, on mu stalno pušta struju, tako da je ogledalo uvijek toplo. I zimi, znači, ne može nikada vam zamaknuti ako on radi grijač kako treba. Grijač uvijek radi. I kompjuter pušta pomalo struju, 1,5 volt, 2 volta, 3 volta, sve zavisi. Razumiješ? To je mnogo dobra stvar. I onda vam grije ogledalo i uvijek je fino, čisto. Nikad zamagljeno.
sad sam primijetio da je ova sijalica ljudi vrela. Znači prst mi je ispržila. Tako da moj savjet, obavezno stavite ovdje led. Znači ove sijalice obično griju, ovo je šporet. Znači evo nisam mogao, vjeruješ, to je mala sijalica. To je toliko vrelo da nisam mogao prstima da je uzmem. Kako možete da znate da nije neko pogrešno stavio žice? Tako što ćete staviti ovdje na 20 volti i onda vidite, pošto je bila prva žica kafena, a druga bijela, onda ćemo staviti plus na kafenu, a na bijelu minus. I ako nemamo da napiše voltaža ovdje sa minus, znači da su žice u ispravnom položaju. Ovdje sam utvrdio da je ovdje na kraju bijela žica plus, a kafena minus, jer uvijek je kafena minus. I na ovo ogledalo je bila povezana, znači prvo kafena žica, pa onda znači bijela žica. I to je problem. Znači to je pogrešno. Treba prvo da ide prvo bijela žica pa kafena. Tako da ovo grijanje lijevog retrovizora nije ni radilo. Vidite kako da znate sa 100% sigurnošću da je to. Sad sam zakačio znači na pozitiv, stavio sam minus ovu sondu, minus sondu, evo je. I automatski mi je pisalo ovdje minus 12 volti. Znači kad stavite dobro, onda vam piše plus. Tako da 100% sam siguran da je ovaj lijevi retrovizor bio pogrešno prikopčan. I još jedna stvar kod ovog auta. Još jedna stvar, to je ova. Neko je iz nekog razloga, znači ugasio je ova svjetla. Ja ne znam što je to radio, zašto, zbog čega. Ali ova svjetla sa strane su isključena. Vidite, baš glupo da to ne svijetli noću. I onda interesuje me zašto je to neko uradio. Znači, neko ih je ugasio. Sad ima neki razlog sigurno što je to učinio. Ljudi, ovo će biti video što sam ja sve do sada na Touaregu uradio. Ovo sada što radimo, znači na lijevu stranu logo je prestao da radi i onda se ova masa se negdje izgubila. To je ova kafena žica, to je masa. I meni glupo kad nešto ne radi na autu i onda rekao ajde da riješimo to. Na lijevu stranu smo riješili, evo sad sam došao na desnu jer kad sam radio to na lijevu, na desnu isto ostao da radi. Pa pretpostavljamo da je u pitanju prekid sa kablom. Kako ćemo to da ustanovimo? E pa vidite, kad imate ovaj multimetar, to je veoma lako. Okrenete znači ovaj točkić ovdje i sad ćemo da vidimo da li imamo prekida. Ako je vrijednost 0,0 ili ako je vrijednost beskonačno, onda imamo prekid. Evo ovako, sad smo spojili znači ovaj multimetar i sad ćemo okrenuti. Znači mi ovdje nemamo prekida. Dakle da sada kada stavimo bateriju ovdje ćemo dobiti 12 volti. Što ćemo se uvjeriti da je to tako. Sada smo spojili struju i odmah ćemo da okrenemo da vidimo da li imamo napon. Kao što vidite imamo ispravan napon sa akumulatora. To je good. Idemo na posao. Ok, odmah ćemo raskačiti bateriju. Samo malo. Znači ova kiša ovome ubija, ne može čovjek ništa da uradi. Evo vidite kako to lijepo svijetli individual. Noću će to da bude itekako super. Znači sigurnost je na prvom mjestu, uvijek raskači bateriju. Ne zezaj se s ovim stvarima. Da, idemo dalje. Ok. Sad ćemo, ovdje ćemo, znači dodat ćemo ovdje još malo kabla, provućemo ga tu, pošto tako je išao. To ćemo dobro izolovati da ne bude problema i to je to. I idemo da ga završimo. Dobra stvar u ovome svemu što imamo znači stabilan napon.
tako da naš logo će da radi perfektno. Na lijevu stranu nije bio stabilan napon, zato što je kafena žica ili ti masa bila negdje u prekidu. Ovdje sve radi, sve funkcioniše, tako da idemo da završimo ovaj posao. Vrata će morati ovako da ostanu malo prikrenuta. Tako, idemo odmah da uzmem sve što mi treba. Kad imate ovako malu rupu i sad trebate ovdje kabel da izvučete, onda je najbolje ovako da gurnete kroz tu rupu ovako ovo parče od ove kopče plastične i onda znači tako da jednostavno ovamo će taj vidjeti gdje je izašlo i kako ćemo sad ovako da se mnogo ne mučimo, nego znači da uhvatimo tu parče žice i da zalijepimo, da izvučemo ovako. Kiša pada, ja radim, evo uz pomoć ove žice sam ja ovo provukao, znači kičma mi otpada, ljudi, ovo uopšte nije lako da radite. I evo sad ćemo ovaj kabel, znači od ovog glupog leda ćemo staviti ispod tepiha i ovo ćemo uglubiti u žljebove, donijet ćemo led, stavit ćemo led pa da se nadamo da je to to. Jer vidjeli ste da smo testirali, znači dobijamo napon, sve u redu, kabel nigdje nije prekinut, nema apsolutno nikakav prekid. E sad, vidite što sam ja uradio, vidite ova crvena gabaritna svjetla. Znate što su ona dobra? Sad, na primjer, ako je noć, ako je mnogo mračno, vi ste stali, na primjer, vučete prikolicu ili nešto i slučajno ste otvorili vrat. I sad, da se vidite, znači, u neki mrak, da se vidite kad nailazi neko auto, jer ipak su ovo velike vrata, nisu baš mala vrata. I mislim da je ovo dobra stvar što sad rade i ova gabaritna, znači crvena svjetla na sva 4 vrata i na gepek isto. Znači mnogo je dobra stvar što to radi, ja sam to popravio. Idemo sad da završimo logo i onda ću vam, sve ću vam snimiti što sam do sad popravio, pa vi sami procijenite da li sam ja majstor ili nisam. Evo još jednom radimo test. Imamo idealnu otpornost sa 001, znači to je fenomenalno. Dakle, uradili smo pravi posao. Nemamo prekid, što je najvažnije. Ovo smo stegnuli, ove imate ovdje 2 šarafa, samo da pokažem. Ima ovdje jedan i ovdje jedan. To smo stegnuli i donijet ćemo naš logo, da ga povežemo i da završimo ovaj arabajt. U slučaju kad biste stavili pogrešno žice, dovoljno je samo da idete ovako na 20 volti i vidite sad ovaj minus ovdje što vam blica. Pogledajte, znači taj minus što vam blica, to je znak da sam ja ovdje namjerno sam ovo pogrešno spojio kako bi vam dokazao da možete multimetrom da vidite tačno koja je žica plus. Sad ćete da vidite, znači kad budem stavio plus na plus, da ovaj minus tu neće biti, da će samo da bude 0. Evo sad je sve povezano kako treba. Ćemo ovako. Evo. 0,0. Znači dobro je povezano. To je to. Evo kako je logo spakovan. Znači sad stavljamo ovo odmah da nam voda ne upada jer kiša ovdje ne staje da pada. Znači nema šanse da dođe do nekog spoja, sve je lijepo napravljeno. Znači dobro izolovano. Evo ova voda što je tu, to je zato što pada kiša non stop i onda mi kapljice upadaju. Ali ovdje sam dobro isušio prije nego što sam stavio ovaj adapter. Jer ovaj logo znači ima specijalan adapter. Jer tada te 2008. godine u ponudu bio da kupite ovaj individualni logo, znači da zamijenite one lajsne koje tada Tuareg imao obične i da stavite ovaj individual. Ovo je bilo kao dodatna oprema da vi dodatno kupite. Po meni lijepa stvar. Samo kad se peru pragovi mora se obratiti pažnje da ne bi voda ulazila. Znači vidite kako smo lijepo spakovali. Znači nema šanse da će biti nekih problema. Sve će biti u redu. Mi smo inače optimistični kad nešto radimo, tako vidimo se uskoro opet. Evo ja volim čist posao, evo ja sam to fino znači stavio.
Sad samo još da radi, braćo. Evo, ne može, znači sad nemam blica. Ali, evo ga šaraf gore ako vidite. I sad sam taj dio sam to očistio. Na gornjoj strani ide vam podloška. I onda na šarafu na donjoj strani. Razumijete? Znači skroz gore to što vidite. Sve se radi ispod auta. Sad, hoće li to biti dobro, neće li, ako znam po mojem misli, mi ćemo staviti nove šajbne, Banjo Bolt je dobar pa ćemo da vidimo, eto. Evo ljudi, ovo je Banjo Bolt kod Tuarega 5.0 i sad ću da vam pokažem ovako, ova podloška se istanjila, vidite, dobila je deformitet, istanjila se, pa ne znam, u mikronima se to vidi, ali to je sasvim dovoljno da ispod te šajbne pod pritiskom procuri servo ulje. Vidite. Ovaj šraf sam odvio sa nastavkom Imbus 12. Tako da sve sam živo probao dok nisam ubao i to je znači Imbus 12 ili ti H12. A niko nije znao, čoče, ni u garažu, u Volkswagen garažu koji servisiraju kola, koji po cijel dan popravljaju, rade, nisu znali znači sa kojim ključem ja to da odvijem ili nisu htjeli da kažu. Nije bitno, u suštini ja sam to odvio. I skinuo, kao što vidite, iz priloženog, evo vidite, znači samo da malo zoomiram, tu se jasno vidi da je ova šajbna deformisana, šajbna ili ti. Ovo se inače zove kao diktung za taj servo ulje. Da ne bi ispuštalo. Znači dvije nove stavljamo ovdje i onda ćemo da vidimo da li smo problem riješili. Evo ga. Znači ovdje su oba dvije šajbne koje su bile, na ovu se baš primjećuje deformitet i na ovu isto. Ova se jedna čak i stanjila, evo. Ne znam, morate da vidite razlike. Sad ću da uzmem da izmjerim, da mi baš me interesuje koja je razlika. Sada, pošto ulje ide pod pritiskom, onda pretpostavljam da tu curi. Znači, jer znate da ulje uvijek nađe put, bilo da je tu milimetar u pitanju, ono nađe put. Vidite kako je to ulje. Ovo bi normalno trebalo sve zamijeniti. Sve trunje neko, da? Nekako trunje ima. Evo, dugujem video da završimo priču sa Tuaregom. Ulje, kao što vidite, na maksimum. Znači, sad ćemo malo već to da vidimo. Nema više nikakvog curenja, nema više ništa. Znači sve je što s toga tiče riješeno. Opa, ne mogu se podići jebote. Što smo radili? Ovako.
Mijenjali smo podloške na Banjo Bolt šaraf. Dakle, tu smo mijenjali podloške. Bila je muka da se nađu ove podloške, pa sam išao u ovlašćeni distributer za Volkswagen, a Max se zove ovdje, i bio sam kod njih, sam kupio direktno te šajbne, to jest izgleda kao šajbna, to je inače kako se zove đavo, kao diktung neki. To sam zamijenio. Moj Banjo Bolt je bio u odlično stanje, nisam htio da ga diram. Od tada da kucnem, nema curenja ulja, nema ništa, auto vozi, ne mogu da vam opišem kakva je ovo mašina. Znači to nema, ne može da se opiše. To treba da se doživi. Snimit ću vam niđe da vidite. Ovo auto, znači ide, to je, ja ne znam. Znači, kao da prvi put vozim V10, međutim sam vozio V10, ali ovakvu mašinu ja još nisam vidio. To ide. Što se tiče, znači, tog Banjo Bolta, to smo riješili, nema curenja ulja, nema ništa, niti pravi neke fleke, sve je čisto. Evo, on sad dolje nema zaštitu, nikakvu fleku mi ne ostavlja na parking. Mučio sam se, istraživao sam dok sam došao do tih informacija što može da bude, kako može da bude, znači onda sam vidio sam da mi ulje kaplje na jedno crijevo i onda sam pomislio, aha, možda su ova dva crijeva, i onda kažem ne, moram dublje da istražim. I ja gore podignem glavu, vidim tačno iz šarafa kaplje, kap po kap. I vi normalno kad motate volan lijevo ili desno, da to ulje, znači, većom brzinom curi. Sad zamislite u vožnji pri opterećenju motora, to curenje je znatno veće. Onda, što se tiče automatika, evo ovako, sad ću vam pokažem, evo je. Ja samo da im pokažem ploča. Evo ovako. Evo ta ploča. Znači problem 4 F189 i problem F41 na ovoj ploči. Znači ovakva ista ploča je tu. Ova ploča vam služi kako bi, znači, ovdje pozicija menjača svjetljela. Bukvalno ona nema nikakvu funkciju. Ovo je rezervna ploča. Znači, ja sam onda, kako ne bi menjač pravio grešku, ovu ploču sam uključio i spuštio je ovako dolje. I ona nema potisak ove plastične ploče i ne pravi problem. I sada te greške koje sam ja imao na automatiku više ne postoje. Na taj način sam ja riješio problem. I ovdje sam, znači, dobio, vidite sad kad dam kontakt, gledajte sad, vidite, R, N, D, S, D, TRNDS. To je to. R, N, D, S1. Zdravo ljudi, evo je Renđa koju treba donesemo. 3.5 V6, 7 sjedišta, što je stavio neku kao kameru, nešto. Kožna sjedišta, automatik. I mislim da može da vuče prikolicu. Evo pogledajte, ovdje ima u ćošak nešto.
Ali to nije upisano u saobraćajno. Mada ovaj čovjek kaže da to nikad nije imao, ja ne znam kako. Tri, pet, V6. Godina, koja je ovo godina? 2003. O, staro Vesna Mašao. Nije loše.